Roho. Maandiko nasema kwamba hawakujifungia tena. Matendo ya Mitume 3:1 mpaka 7, Petro akaanza kutembea na kuponya watu. Haleluya. Petro akatembea akamwambia kiwete, simama kwa jina la Yesu na uondoke. Haleluya. Matendo ya Mitume 5, Petro anahubiria watu, Anania na Safira wamekuja wanadanganya na wanadanganya roho Mungu aliye ndani ya Petro, na akaanguka na akakufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 5:15, maandiko nasema kwamba hata kivuli cha Petro kikaanza kuponya wagonjwa. Haleluya. Roho Mungu akija juu yako, ule uoga unaondoka. Usiogope, roho Mungu yuko ndani yako. Roho Mungu anaishi ndani yako. Roho Mungu anakaa ndani yako. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 8, wale ambao walikuwa wamejificha, kuna mtu anaitwa Filipo akaenda Samaria. Haleluya. Akabatiza watu, akaponya watu. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 39 akabebwa na roho. Halo. Leo usiogope, yuko roho anaweza kubeba akakutoa kwa shida yako. Bwana Yesu asifiwe.